Kinyanyuma ya kureka waki burea bukwerekana ibutumirite milioni kathumba kene kyamawa ikyoyori mukuchu gutioneke kinyachethi kubudire mazoezi akarine ndi bakrombe tagarira mpoyiko kwa kenda gucokaniria kene kekira gitumairwa nisio bionde binyambene bwo kunera rido nkorokini kwithirite nene kwena nkuchenyo cyano wengwa bedirita kibuda kya kene kiate atikanga bana kawera na mubunge John Paul Dennis Mugendi nandatui Kieni kia matinda kia maua takio maua stadium ndene yegembe South ikiyojurite na kute mwako jujurite hindi ni mugu jujurite mwanka jukonokara Kieni na kiogi kwirikana kirathondeketwe na mamilioni ya mbesa kuma thirikari ya kaunti ya Meru andi kiani kia maua stadium kira kiyojuriroye na kiani kirathithitwe mweri yomo thiriro contractor andi over ngwira araritite na kiani kiririkana kirathithitwe thirikari ya county na kitumirite milioni saindi ya milioni 30 lakini kiria kira twina kitira antu ba maua ka kiani kithayo tona okinya antu bara baturo cetha kuthai batikona abo cethera kutwenda ngwe kuritia thirikari yo echunguzwe contractor wa athithirie ntobitena standard bitikire ni etike wango kirathi buri guthithia kukiani gikite buri kurwa mbecha muntoro athithite kiani gate buri kurwa mbecha na ake akoro thirikari antu butuketa quant corruption to me no ntwari mbecha na kiani ngwira aritite kiani nete bui ko kuma themwe kurethera kwina bijana nduke imbethe ciecetha mubira guko lakini mpaka thai pationa ko cethera mubira no ntore iria ite area na kiani kwere ikebwethetwe kitethirite mweri baba aritango gikobe kuma ko ni ontuku mbere kuona stadium hiyo yoriroi itutura uchetha na beto batura uchetha stadium lakini thai bate kuona ka stadium tisi na ba wita kethe ikuia kana ikwethia atia bara ere haindo no ntu stadium ni rauyurera roi ko tukuromba thirikari Kenya Kwanza itusaidie no tu mheshimiwa rais na uwete nuo kabwithia kiandiki ni gukurikano ni kwithiritwe kuri na nkubisanio gatigati ka mubunge wa Gicogi King John Paul Mwirigi na thirikari ya kaunti ya Meru omwe akiuga no atungatite kiri rais gutigire gikuthondekwa Chongari rais wetu nkatho sana His Excellency William Samoei Ruto nonto itara batimanire obichine na mheshimiwa John Paul Mwirigi na abunge bange na State House John Paul nombere kwithira itebo Manchester Stadium ngirine timu kuma Sports Kenya ikenda bambiriria mubango yura mheshimiwa ngavana arombere rais wetu rira bari na kaelo na kiuria ni mbio iwita na mbere na nowe muthondeki wa kieni giki kategoria ya mbesha milioni 30 muuru wake mutaro wake ywenji na yuka cemento na bobo tetethia roe gocirwero ri ate ara kubibi aburi kubwethi orwero rarore ate romba gutura rogumakie muuru yubenjete so batathithirie ikintu kitena standard gebathithitia nyawe mutaro yoge agoro yo milioni 30 ri shwale na rangi yere karangi yere mbia na mugebe ndero irangi gyagero na mutaro yu na nyawe no yona Dennis so dengwe ritia na uyo ka olware mbese iji aminya etanchera ntuku itegora yetu etanchera ibyo nkwenda kuona bara begorene mbesha bero bare mbesha ibo baba batere mwanka gani geke olelu Dennis Mugendi Weru TV mushine o maua kaunti ya Meru.